Hanini ndereti iragithie na mbere unyitaniri wa Kameme TV na ceceni ya K24 iria we urakiruta mawoni maku. Andu kenda family imwe gukua itura-ini ria Upanda kaunti-ini ya Siaya thutha wa andu matoikaine gucina nyumba yao maritoro. Mwiri wa baba mutheru Pope Francis kwambiriria kwirorerwo ni muingi mucini munene wa Vatican thutha waguo kurehwo kuma kuria arakwiriire. Sisi tutarudi aje siku yenye tutarudi tukue wakaaji wa hapa tukiwa watulivu. Na andu aria mahutirio ni mutino wa muiyuro wa mai mwena wa mai mahiu kaunti-ini ya Naikuru ukaira thirikari kuhingia kiraniro gia kumethera uikaro niguo mahote gucokereria muturire. Kwirwo mwe Rosaline kihana kimakoni igumire aikari a itura ria Upanda mwena wa Ugunja kaunti-ini ya Siaya thutha wa andu kenda family-ini imwe ka ukuru wa gatagati-ini ka miaka 47 na mieri kenda gucinirwo nyumba-ini ya utuku wa gukia umuthi ni andu matoikaine. Kurerikana kedaya aria ni muthuri mutumia na ciana cio mugwanja ni aria kurerikana marahuthirire fetro gutafania unyamu uyu. Saa 6 usiku na nilikuwa nimeamshwa na harufu ya petroli. Lakini kufika nilipata moto bado haikuwa imeenea sana, nikapiga nduru lakini watu hawakutokea. Ukweli ni kwamba kibui imepatikana hapo na kibui agiatho niria muthenya wa rucio. Yule jamaa tunahofia kuwa ametenda hivi vyote. Alipewa shamba kiasi kidogo, lakini alienda akachukua shamba kubwa eka karibu 2. Sasa wamekuwa na mzozo, wakienda kotini kila wakati, akaambiwa kuwa atahama katika ile shamba. Kuringana na uthuthuria uria tafanitio ni maafitha borithi, mwikoirwo mwe uria kurikanite ta Rosaline Atieno Okelo ni kitio ngono no uria kurerikana niwe maragucanagiria mugunda na family no. Miri yao ni twarirwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Siaya riri yetereirwo gutafanio thutha wa higo mugaru na watho guku magikinyiriria makoretwo makiheana motungata ma urigiti kurumirira watho by the Kenyan media. Moigite motungata ma ucenjia wa higo maria thibitari uyu utafanitie matafanagio na njira ya uigiririki na uthuthuria ni wambaga gutafanirio uri uraheana no uri uramukira higo. Organ transplant is not anything you wake up to and undertake within hours. It's a whole scientific process. We've been taken around through our facility. We don't open cut because kidney is behind, not in the front. We do keyhole surgery, laparoscopic surgery. So both donor and recipient. So the minimal invasion, less blood loss, less post-operative complication. Maya magithiaga na mbere Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale ni oritie kanjo ya kunyabara mirutire ya wira mathibitari-ini ma clinical officers gutigirira ni eka uthuthuria mathibitari-ini mothe maria mari rungu rwa kanjo ino hari gutigirira kuri no kinyaniria wa indo cia thibitari na oho manyitanire na kanjo ya rigitani KMPDC hari manyitanire na kanjo ya rigitani KMPDC hari gutigirira thibitari iri na marua ma kuruta wira. There's no way his inspection team can deny a facility and you give the license. No way. Sara ya guthikwo kwa mundu wa gikiro giki kuria mwiri wake urehirwo uri ithanduku-ini ritari hinge woigirirwo cianda-ini na thutha wa kurutirwo mitha wambiriria kuonwo ni makiri ma etikia. Mwandiki witũ Bataro wa Mwangi niwe wina riboti ino makiria.
Muthenya wa gatatu kuma gukua kwa baba mutheru Francis, riu mwiri wake ni rutetwo kuma kuri araikaraga na ni cikaro-ini cia Casa Santa Marta. Kuria ukorirwo wetereirwo ni makiri maetikia aingi ao magiikara nja ya kanitha uyu kwa ihinda ria mathaa ma kuma rucini. Mwiri uria urehetwo uri ithanduku-ini ria mbao ritari ikunike iguru ota uria ari mutugo wa guthika baba mutheru na uria kurari wendi wa baba mutheru Francis wakuo uigirirwo ciande-ini werekeirio muramo-ini wa kanitha uyu kuria mbiraru ciake Italiano irangagira Vatikani kugeraga rwere-ini ciebangite inya o mwena na gukinya riingiriro ria St Peter's Basilica ngengere ya kanitha uyu yahoro maita maigana una. Mwiri ukiingirio kanitha-ini utongoretio ni makadino aria makuhumbite nguo cia rangi mweru na rangi mutune aria marumireire na gutabania mitha ya ihinda inini iria yoikaine ta translation right na iria gutongoragio ni munene wa makadinali kwa ihinda riri uria uri ngatho-ini ya Carmelengo Cardinal Kevin Farrell. To Pape Nostri Francisci. Kanitha-ini uyu mwiri wa baba mutheru wambiriria kwirorerwo ni etikia kuria raini ndaya cikubangitwo kuma mathaa ma rucini aingi ao magikinyia kuma ituri itiganite riu kwirorera kwa mwiri uyu ugitanywo guthie na mbere nginyagia rucini rwa muthenya wa Jumamothi. Mahinda kwa mahinda mitha cia mutugo no iguthiaga na mbere gutabanio kanitha-ini uyu undu rio kuhanikaga o wiroreri wa mwiri uyu ugithiaga na mbere. Ona gutuika baba mutheru aingi mahurukagio kanitha-ini wa St Peter's Basilica, baba mutheru Francis akahurukio kanitha-ini wa St Mary's Major Basilica kuria no baba mutheru atandatu manahurukio ota uria wendi wake urari. Hari ni Kameme TV retorako ni Bataro wa Mwage. Thirikari nĩ ĩrũgamĩtie mũbango wa igeranio cia gatagati-inĩ ka mwaka kũrĩ arutwo arĩa nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte matahotire gwĩka igeranio ici mũthia-inĩ wa mwaka mũhĩtũku. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Mombasa, Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba augĩte kĩgeranio gĩkĩ kĩrĩa kĩrabangĩirwo mweri-inĩ wa mũgwanja gĩtĩrĩirio kũrũmĩrĩra cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ, akiuga thirikari nĩ ĩkaheana mwerekera mũkinyanĩru wona igoti rĩakinyanĩria itua. Mwaka muhituku thirikari ni yanĩrĩire mũbango wa gũtabanagia igeranio cia gatagati ka mwaka nĩguo kũhe kanya arutwo arĩa nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte matahotire gwĩka igeranio ici mũthia-inĩ wa mwaka muhituku ona kana mĩaka ya hau kabere. Igeranio ici iria ciabangĩirwo gwĩkwo mweri-inĩ wa mũgwanja itigũthiĩ na mbere. Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba akiuga cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ ũkĩrũgamia ũkinyanĩria wa igeranio ici ndũrĩ ũratuithanio. Court order stopping that particular process which we are still fighting in court. We have not finished with it. So this year will not be able to roll out the July exams. They'll just continue doing the normal exam, and hopefully by the time we finish this year, we'll have finalized with that case and we'll deploy the mid-year exams next year. Ogamba ekwaragia o kaunti-inĩ ya Mombasa kuria ningĩ atarĩirie atĩ thirikari nĩ gũkorwo ĩgĩkinyanĩria ũgai wa kĩgĩna kĩa university rungu rwa mũtaratara mwerũ ta ũrĩa mwerekera waheanirwo nĩ igoti. Funding model is applicable, but what we have done is we are refining it so that the cohorts that will come in would be facing or using a funding model that has taken into account the issues that were raised by the public and in those courts. So that is already taken care of, and the funding model covers both the university students and the TVET students. Oho akiuga nĩ atwarĩte mendekithia ma kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo thĩinĩ wa thukuru cia mũthingi na secondary kũrĩ ministry ya kĩgĩna nĩguo gũtigĩrĩra mbeca ici nĩ cierekererio kũrĩ mathukuru rĩrĩ tamu ya kerĩ ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe gĩũkĩte. We are engaging with the Treasury to see how fast they can release the capitation, and we are hoping that they will be able to release the capitation before the schools open, but we are going to be able to get that answer towards this Friday. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadĩro.
Uria wari gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waitito na uria ukoretwo njera-ini thutha wa kunyitikana na mahitia ma ungumania riu ni ahetwo rutha rwa gwika mogaruruku ihoya-ini riake ria kwenda kurekererio na bodi. Waitito ni erega gutemania riandikithia igoti-ini inene akiregana na kioho kiria kundikirwo no na gukiri uguo ihoya riake ria kurekererio na bodi ni riateaneirio. Ihinda-ini riu igoti ni ritikiritie Waitito akuruhanie wira mweru ihoya-ini riake ria kurekererio na bodi. Of March 2025, and the record shows that what was withdrawn was prior to of the application dated the 14th of March 2025 and not in the application dated 18th of March. And even assuming that the same prayer was a subject of withdrawal in the application dated 18th of March, the same was withdrawn and not granted, in which case prayer 4 cannot be an alternative prayer. And in any case, that is a technical flaw which this court is ready to overlook and is an excuse under Article 159(2)(d) of the Constitution. I have perused the draft petition of appeal annexed to the affidavit in support of the application, and in my considered view, the amendments are material for proper determination of this appeal. As to the prejudice that the respondent is likely to suffer, it has submitted that it has a legitimate interest in the finality of the proceedings, that that interest weighed against the applicant's right to a fair trial under Article 50 of the Constitution, the balance tilts more towards granting the application than dismissing the same. Tutirihere hau mohoro maito niguo kuhe kanya ndereti iri iragitwarithio na mbere ni ceceni ya Kameme TV na K24 na kuria we urakiurio rute maoni maku megemaine na kigina kia NG-CDF kio kuria wa matura kana hihi kiefatie kuramatwo ni ambunge kana thirikari cia county. Ngai kwendithĩria wiroreri mwega ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na Nyambura wa Musha mutwathĩrĩri na njira ya ciĩko ya NG-CDF. Moja kwa moja sasa tunaelekea katikati mwa jiji la Nairobi, majibu kisao na kikao na Wakenya, wasomi, wataalamu na watu kutoka makundi tofauti kuzungumzia kuhusu mada hii muhimu kabisa. Majibu, Wakenya wanasema nini huko ulipo? Je, ni nani anayepaswa kuwa na mikoba ya hazina ya ustawi wa maeneo bunge NG-CDF? Je, fedha ziendelee kukaa na wabunge kama ilivyo kwa sasa ama fedha zihamishwe kwa serikali za kaunti? Je, vuta ni kuvute hii ni ya kumfaidisha mwananchi wa kawaida ama ni hadithi nyingine ya tumbo lisiloshiba? Naitwa Majibu Kisao na kujia moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji la Nairobi. Nitakuwa nasema nao wachanganuzi wa siasa, ninao wachanganuzi wa sera za umma na uongozi, ninaye wakili. Na pia kama kawaida gumzo langu haliwezi kukamilika bila Gen Z. Ninao hivi leo hapa katikati mwa jiji la Nairobi na moja kwa moja nianze kusema nao. Nitakuwa nasema naye upande wangu wa mkono wa kushoto, anaitwa Bosco Mutegi Kiura. Hujambo bingwa? Jambo. Nianze kwa kuhusisha, je, fedha za NG-CDF ziendelee kusalia na wabunge ama ziende kwenye serikali ya kaunti, na kwa nini? Asante sana kwa mwaliko na tena nashukuru kwa hii. Kwanza niseme kabla nijibu swali lako, tunasema pole kwa Wakristo wa Katoliki kwa kufiwa kwa Pope Francis. But nasema kwamba pesa ya CDF, ukikompea pesa ya CDF, NG-CDF pale kwa county, tuseme kwa constituency, let's say South Mugirango for example, ama Embu kama pale Manyata. Ukienda ukitaka kuhesabu project zile zimefanywa za CDF na za county, unaweza tembea sana ukitafuta project za county kabla upate za CDF. So unasema CDF sio mbaya. CDF ni nzuri, imekuwa ikisaidia katika masomo, shule, bursaries and all that. Lakini kuna jambo ningetaka kusema. Jambo la CDF ni nzuri, lakini nakumbuka kwanza kulikuwa na ile bill ilikuwa ya county development planning bill. Ile bill ingekuwa nzuri sana kwa sababu counties wangekuwa na viongozi wote kuanzia governor, senator, MPs and wote pale kuketi wanasema